Ako pitaš šta je islam, evo šta, čisto srce, dobra duša koja zna da je život zdrav i radin krepostan, ko molitva Bogu dragom ugodan. Bit na korist okolini, rodu svom, volit ljude kao braću dušom svom, vjerovati da se zloća vraća zlo. Salam alaikum. Rekao se nam kako misli. Evo dobro, hvala. Aj budu. Ne moram mi uopće, imaš ovdje ili sedi vam prije. Nema prije. Ajde. Ajde bolan. Ajde, ti si gazda, mi ćemo zato. Ište, evo, utopilo komentarišemo usput. Fino vrijeme da se danas nešto i raditi. Sad je švina, ovih dana. I tako. Slušala vam od me? Slušaj. Pod vama, djeca. Ajde. Sjedi ovdje. Ajde, Amoni. Kako se zoveš? Kako ti ime? Amor. Koliko godina imaš? 6. 6, ti si pravi momak. A brat? 3. 3. Šta 3 ili 4 znači? Pa 3. Pa dobro, 3. Ima 3 godine. Sjedite. Imala posla? Ma slabo onako kako zovne to je. Salam alaikum. Alejkum selam. Kako ste? Šta je u Majdenburgu? To je Ivani. U Majdenburgu. Pa to smo danas išli, pa sutra onda na drugom mjestu imamo, mi smo subot, sutra petak, pa njega vodi na čumu ovako, boka, pa onda uvode njih. Tako. Čime radiš, ili sam se željezio? Pa šajda za mnevice, kako zovne, eto tako to. Tako, dok nisam gore u Šipu na čekanju sam još, i tako, posla nema, pravo, Gdje je dobro? ne znam. Tako. Nada stisla i brati se svi strane. Stisne, pa onda je to opet malo, ima ljudi, pomoglo mi opština, stranka, SDA, donatori, imaju bilo donatora, ovi građevinski firmi, ljudi onda posebno, i tako. Uglavnom malo dragi da mi fake opet, pa kolika tolika. Onda da i mana i zdravlja, bit će ko Bog Bit će da. ko Bog da. Bog dragi od živa, roba nije osjećao na faki, što se kaže. Evo, jučer ošao sa ženom pogod da je očistimo kokućom, kjernom, hajrom, ono. Da vidim ko su, rekao, hajde, ona bude tamo kod mu je. Je li ona Novljanka, izvini? A? Je li Novljanka? Je li o njoj govoriš? Nije Novljanka, ona je odvala od mene. Mi smo ovdje na Americi gdje. To smo otišao jučer, posao gledati. I tada me ovu kosom spratiti. Vidio sam. Malo je oproti, malo bude, mogu šta. Tako, malo železom i tako to. Inače, dobro, poput zdravlja, uglavnom. Najbitnije, 3 djece ima i put 4, ako Bog. Maša. Eto, kako ljubav. Neka pošnjaka. Mažem dobro, ajde, to. Čekaj, niti. Kapi. Aj ti njim se ovo nita. Vidi predsjedno, ja tebi kažem što smo mi došli. Mi smo se tebe prilike najavili, kolega je zvao. Da. U okviru ovoga našeg socijalnog odsjeka. Da. Mi smo imali priliku, hvala Allahu, da i tebe u tom mjesto posjetimo. Nedavno, evo, našli smo za shodno opet da to učinimo. Jedan donator se javio preko našeg socijalnog odsjeka, jeste prepoznao je naš zajednički interes, kažem zajednički interes, njegov ako Bog da je sevap, isto tako naš sevap što ćemo ako Bog da to odraditi. Tebi da Allah da beričeta u svemu tamo. Amin je ovaj svakom primjeru. Jeste, radi se o donaciji od 300 eura. Evo, ova Jeste, fina što donacija. danas nije malo para To naša prosječna plata. u vaktu u kojem mi živimo. Pa ti si čovjek pametan, ti znaš kako ćeš s tim. Bog da.
Ja ću Što to se tiče predsjedati. toga, on zna to usmjeriti, zna reći. Ja ću ovo samo otpakovati, pošto mi imamo adet da mi ovo prikažemo, dakle mi pravimo video, klipove, materijale, tako da i ti drugi ljudi se javljaju nakon ovoga, uvidjevši da mi to zaista uredno radimo. Znači, isto je. Da vas Allah nagradi donatora i Hajru i beričet potršiš, da vas glava ne žabuli. alhamdulillah. Eto to, da vas Allah dragi nagradi svemu i svačom vaš trud. Donatora ponajviše, ako Bog da, ima uvijek dijelio. Jeste. Hajde bujro. Radom iz Zecova prijedora. Ovdje sam se zaustavio po završenju rata, bio sam u 27. dole u Travniku. 93. Imao sam samo ovu prostoriju, ovako drveni hodnik do kraja. S ove strane mi bilo, dole mi je bilo patro WC. Ujde ovo njemački, ujde. Lijepe cure, maša na pametno. Hajde sjedi se na Naše kanite. Jel kanita? Kanita, aha. Ja sam gledao imenik, pravo je samo arapske riječi, pravo ono, Miro. A ovo me sam po bratu rad neko što ga četnica bila, nadio, Hamad. Imao brata Hamada i... Tako. Jel ona sure učila prošli put kad smo bili? Pa, jesi? Jeste. Znao ona. Ideš u Mekteb. Vide i ona. Prošle godine, ali malo bilo zaboravilo, vrat. Ne kuće je pa... Ona je stigla već do abdesta. Još jedan, dva puta je... Da, ušla si i abdest, kako se abdesti, pa da. Izvini, ja tebi zaboravim. Mahmut. Mahmute. Prijatelju, mi se ne bismo više zadržavali, mi tebe zadržavali. Možda smo te u nečemu i prekinuli, pa ti nama halali. Mi smo svoje obavili, emanet. Ne, šta je opet druge? Mi ćemo drugi. Pa eto, nadat se ako Bog da ćemo se vidjeti i ovom i svakako i nekom drugom prilikom i tako da. Mi ako možemo, mi bismo sad išli. Sreća, a gdje žalost, hajde za nas. Ko se potom za života svog vlada, može reći da islamu pripada, a Bog znade ko je kakav, samo on nek udijeli milost vječnu robu svom. A Bog znade ko je kakav, samo on nek udijeli milost vječnu robu svom.